Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Mengaji. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di surah Al-Mu'minun halaman 348, masih juz 18 ya. Khususnya kepada kita semua ataupun pencinta Al-Quran yang belum subscribe, like dan share di video kami, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Mengaji Iqra. Jadi kita akan melanjutkan di surah Al-Mu'minun ayat 90. Kita cuma baca satu halaman saja, jadi kami mohon kepada penonton yang setia tolong ditonton sampai habis ya, karena cuma satu halaman saja. Baik, untuk menghematkan waktu langsung saja kita awali membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladhahab min ilahin idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala 'amma yusyrikun. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin wa inna ala an nuriyaka ma nu'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli
أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون